futhi i-alter njengoba ne-technology ihlala ishintsha i-alterisha ne-alter ngiyithatha kanjalo. I-alter nayo kumele ihlale i-evolutiona, i-change, i-edda njengoba ne-technology ihlala ishintsha i-edda izinto ezintsha ne-alter ikanjalo. Mhlambe this year ubeka itshele ukuthi olithole olwandle ngelinye ilanga uzothi usemfulweni ukuthi uphinde uthole elinye itshe elihlukile olithandayo. Into ngoba uyithanda ikhuluma nomoya wakho okuyithathe kanjalo. Yebo mina njengokubeka iy'nwele ngangiyithanda kanti ikhuluma nomoya wami. Yebo omunye umuntu angeke ngithi nawe yibeke iy'nwele uba umjida oba ney'nwele ukuze ube right. Hayi mhlambe wena uba right ngoba ugundile. Yabo indlela wena ozithanda ngayo, indlela wena ovibrator uzizwe ngayo ngakhona kangcono. Because ekugcineni it's about wena ukuthi uzizwe ungumuntu ongcono ngendlela yemvelo. Ukuthi kwenzakala kanjani kukuwena. Kumele kodwa nawe uma ukuthi ufuna ukubeka ikhandlela uzolibeka ikhandlela. Ubeke icoin. Icoin angithi siyazi ukuthi ama-coin akudala wada ayenziwe nge-certain material, silver, gold. Ubeke lezo zinto ama-elements of the planet kwi-altar yakho. Indawo la wena owaziyo ukuthi la yi-secret space yakho. Into yokuqala nje mina engayi-advise abantu. And then njengokujima, that's why bengibeke as i-example yokujima. Mina ngikholelwa emasosheni-ke amasosha. Ngoba mina ngikholelwa ukuthi yonke into life inoyenzayo idinga ukuthi uyigcizelele uhlale uyenza. Yonke into oyenzayo ukuze uyenze kumele uhlale uyenza. Nabo kuze le indoctrination isingene kandi ngoba babehlala beyenza at different levels bas-indoctrinate esikolweni. Uma ubuya esikolweni bakuphinde kwi-TV, uma ubuya kwi-TV bakuphinde kwi-social media. Hayi ukuthi bayiperforma le indoctrination ngendlela eyodwa. So nathi kuze siconnecte nemvelo singaqondi imvelo ngendlela eyodwa. Ungitshela ukuthi wena usuzohambana nezintaba uhambane namanzi uyitshela ukuthi sekuphelile awuna altar endlini ozenzele yona. Awushisi nje into ehambiselana nomoya wakho inoma yini sosha. Uyangibona nje mina nakho sikhulume nje practical, sikhuluma usangisabisi nakho coconuts nginokushisa ama-coconuts lana. Izinto ezihlangane nama-coconuts ngishunqise la engikhona la ngeke ngishunqise just hayi ukuthi ngoba kunjani. Yabo njengamanje la ama-coconuts ngiyawomisa. Lawa ama-coconuts engomisayo izinto ezihlangane for i-altar yami le. Ya izinto nje engizenzayo now. Hayibo ngiyawomisa i-coconuts ngifike ngisixobulele isikhumba lesi ngihlanganise nama-leaves ngishise lapha kwi-altar yami ngoba lezi zinto ama-coconuts, isikhumba se-coconuts it's the highest growing fruit on the planet. So ngifuna ngazathi siphethe the highest divine yabo message. Izinto ezihlangane nje kanjalo izinto nami ukucabanga kwami intuition yami. Listen to your intuition yakho angeke ikhulume njengami njengoba ngisho mangathiwa sonke asijime khona bazofuna ukugijima, khona bazofuna ukwenza iskipping, khona bazoshaya ama-sprints. Sonke siphiwe ngokuhlukana kodwa wena listen to umoya wakho. Makuna izulu ngiyawakhongolozela lamanzi ngiwabeke kwi-altar yami. Njalo makuna izulu ngikhongolozela amanzi ngiwabeke kwi-altar yami. Amanzi ezulu ahlangane nale moya lapho. Whatever fethu mina ngifila ngazathi lento kumele siyenze from all angles, every day, every second. Masikwazi ukuyenza le ndaba thina singahlehli sizazi ukuthi sisempini. It's a psychological war because basicontrola umqondo. Labantu abafuni si relax because more relaxile njengoba makukhulunywa meditation nani you get to censor yourself nemicabango yakho. Ungacabangi ezinye izinto ezihlangane nabanye abantu, ucabange i-internal yakho. That's when now ukwazi ukudonsa from ulwandle from your ocean of knowledge. Njengoba sazi ukuthi ilwandle till today lokhu belistadisha abakafiki to the surface of ulwandle. So nathi abakafiki kithi ngoba melanin isikhumba sethu is memory. So sisihlala sazi ukuthi thina we have ancient memory waiting for us to tap in with ancients indigenous ways. And sihlale sazi ukuthi kuze sifike kulolwazi kumele siye kulo asidinge technology. Sidinga yona lemvelo esikhuluma ngayo. Intuition yethu izositshela. Uzothi uhambe estradini ukubona itshe olithandayo. Leli itshe leli likhuluma nawe. Awukuyithathe kanjalo ukuthi imvelo iyakhuluma nawe. Angeke usuke uthanda into nje.
Yayibo, indlela mhlambe nami engizizwa ngayo, indlela nje nami engibona ngayo, indlela nami engingakukhanyisela ngayo mfowethu. Mhlambe nawe nomunye usangasipho omunye umbono, sibonisaneni ngoba sisonke futhi and i-melanin sonke sazi, melanin is memory. The fact ukuthi une-melanin, you can tap into your ancestors' memory. And what if wena into ozothi uyayishunqisa ongakazi uyishunqise before, uholelwa i-ancestor yakho efuna leso simele esemzimbeni wakho ukuze naye ezokwazi kuwe ngoba wena usuyihogekile le moya le yena efuna ukuthi ibe ngakuwena ukuze yena ezoza kuwena. Yayibo, so mina kusinto ongayithatha kumina ukuthi mina ngazi abantu bakho ukuthi babephila kanjani, bagena ini, bathanda ini. Because ekugcineni ile ndaba esikhuluma ngayo iqala kuthina ukuze sephambili. Awumuntu umuntu la ngoba sikhuluma cela abe ne-altar yakhe. Umuntu nomuntu azi kahle ukuthi ikhona i-altar, ikhona la obeka khona ama-elements akho akhuluma nawo. Makhona itshe olibonile estradini olithandayo, inhliziyo yakhe iyalithanda, amehlo akhe ayalithanda, imoya yakhe iyalithanda. What if okhokho bakho kade besebenza ngalo lelo litshe, yikho wena usuke ulibona ulithande? Libeke khona, eda njengoba netechnology ihlala ifika nama-features amasha, ihlala i-eda something. Nawe kule altar yakho uzohlezi u-eda something, uhlala udeveloper. This year usubeka induku ukuthi uthole induku, uyasho ukuthi ngiyayithanda le nduku, usuyayibeka. Makunethi izulu uyaphakela, uletha amanzi emvula, idla imimoya, isondele imimoya yemvelo. Makwenzakala ukuthi uyabonga ngoba bengikhuluma ngokushisa nje, nazi iy'nkuni zami bafethu, ngi-practical mina ngisabisi vele. Nazi iy'nkuni zami iphuma kule y'hlahla lezi zeganja lezi, shuthi yimi imoya ekhuluma nami lana la ilontuzi imhlonyane le, imhlonyane sehlomela iwinter, ngihlomela iwinter, iy'hlahla zama-avocado. Izinto engizihlomelayo ukuthi ngiyazi ukuthi the war is coming and uma ukuthi khona ogulayo angikwazi ukuthi siye eklinikhi. Mina kumele ngiyilungise kusemanje indlela yokuthi uma kukhona unenkinga, nakhi indlela mina engibakhanyisela ngayo. Mabeya le kwizinto zabelungu abayele ngokuthanda kwabo, hhayi ngokuthi into eyemvela yikho. Iy'nkuni lezi ngiyabasa nje random, umoya wami uthi angibasi ngiyabasa, ngifafazela ejardini ngomlotha. Angazi ukuthi ngikwenzelani nami, ngiyakwenza ngoba kusho umoya wami uthi uyayifuna lento, kumele ngiwuphakele. Imoya yakithi ngiyiphakele, ngiyishise ley'hlahla lezi nje, yabo into ekanjalo masosha, into ekanjalo nje. Because ekugcineni kuningi ulwazi esavalelwa lona. So every time ufika ne-idea entsha uzogcina uyi-challenger because it's a foreign concept kuwe. Kodwa uma ubheka uthepha into your DNA, your ancestors maybe were using it. Yibo laba bakubonisa le ndlela ngoba bona bafuna ukuthi uhambe le ndlela khathe nabo bezokuhambisa le ndlela lezi babeyihamba abasikhipha kuzo. Because wena mawulala ebusuku umzimba wakho mawusala, angithi lelo osuphuma khona ispirit sakho sithi ukudlala. Naso si-free phela away from your body, sike senze ezinye izinto because noma ngabe uyashona ngithi awusabuyi emzimbeni, umzimba uyangcwatshwa abantu, ispirit sakho siqhubeke nejeni yaso. So all of your dreams are true. Yonke into oyibona emaphupheni, obvious interpretation angeke ifane exact, kodwa everything happening in your dreams is supposed to happen. Ayikho mistake. Ama-dreams akubonisa ukukhanya kwala kumele uye khona, ukwazi ukubona ukudlula. It's your first eye, this is your first eye, there's no third eye. This is your first eye, the same eye that you are using khathi usasesiswini sama wakho, uqala u-envision impilo yakho, uqala uboniswa, uqala ukubonisa ungakawavuli lamehlo lawo obona ngawo. So yilo leliso ubulisebenzisa usasesiswini, uboniswa abadala bese akuvikela usangaphakathi, usahamba amagumbo ayonke lemhlaba lawo.
emasosheni siyabingelela. Asabingelela Sosha. Angiyakuzwa Hhayi ukhuluma iqiniso mfana kithi hayi. Ngikulalele nje ngiyasho ngaphakathi ukuthi hey, ngazi lezi zinto oyishoyo, there is like your subconscious mind ekutshelayo ukuthi kumele wenze izinto. But sometimes ukuthi mina ngiyasebenza yabo. But nami ngiyacabanga ukuthi esikhathini kumele ngiyiyeke lena. So nginilalele nonke bafethu, it's true. Ngiyayizwa into Asho yabo njengokujima Sosha elifini asidinga ama excuses abantu abamnyama. Makuthiwa mfethu uyajima akusiwo ukuthi ujima usuku lonke. 30 minutes ekuseni for example, 30 minutes ntambama. So nale ndaba ye-altar ukuthi ubekeni laphayana uyazi mfethu ukuthi uma ubhala incwadi ukuyishiye laphayana e-altar yakho. Nabadala bazothi befika kule altar yakho bake babone imisebenzi yakho, izinto ezizamayo, ama-dreams akho nabo bayathanda ukuba present ey'mpilweni zethu njengoba bazi ukuthi siyimvelo eyodwa. Abakazi bayihlukanise nathi abantu abafuna ukusihlukanisa umqondo ukuthi thina siyithathe as a separate entity. UGod serves us more as a collective consciousness. UGod ufuna sihlangene, umuntu nomuntu enza into yakhe. Amandla emvelo alapho vele. Salute. Washa ibhlungu lento Joni man. Ekuqaleni kanibulisa nobulisa ngene nomsindo. Mntakwethu. It makes sense wena mntakwethu because kunalento wena mntakwethu kuthiwa iBhayibhile yabo. La Bhayibhile ithetha ngecreation yabo. And ke ngoku kulento itshoyo iba i-subconscious yethu abantu abadala bayasikhumbuza wena mntakwethu uba singobani uyabo. Abantu abadala mase ucinga fani ba yimimoya esuka kwindawo esingayaziyo. Abantu abadala yindalo, yimvelo. So abelungu wena mntakwethu into abayenzileyo baze nale creation story ngokungathi umuntu ontsundu was created. But umuntu ontsundu was never created, my brother. Umuntu ontsundu uvelile njengendalo. Yiyo lonto umuntu wena mntakwethu uba ufikelwa kwisixhosa ke mntakwethu ukuthi sinento ekuthiwa ngumoya womshologu. La moya womshologu ngula moya wendalo ukukhethayo into kokubana wena ndizosebenza nawe ukuphilisa izizwe. So abelungu bona bafike bayibona lento njengoba usitsho wena mntakwethu into kokubana thina ngokwendalo le yethu even nalenhlobo yethu yemelanin yiyo le abalwa nayo, yiyo le abangenayo ngoba uthi xa ubajonga wena mntakwethu abanayo la nto wena mntakwethu. So sikuloo ngxaki ke ngoku and ke ngoku njeba becontinuisha kokusibumba kwabo because bacreata umuntu omnyama ngokubana makafane nabo njengokuba bona bedaliwe. Thina sidalwanga sivelile, siyimvelo, siyindalo. Yiyo loo nto sikwazi ukuthetha nemithi nemilambo nolwandle. Xa uligqirha, xa usisangoma, ayikho enye into obuyela kuyo. Akukho zinto nanto, ubuyela kwindalo ngoba indalo iyaphila. Ikuxelela indalo into kokubana sikukhethe wena kuba sifuna uphilise abantu. Yiyo ke loo nto wena ke mntakwethu sisikule war. And le war lena ayonto incinci le war lena wena mntakwethu. Le war lena ifuna wena mntakwethu eyona nto inzima ke ngokokubunjwa kwabantu abamnyama ngoba ngoku khutsho babumnyama. Zininzi ke indlela ke zokubumba umuntu omnyama nokubulala la mandla sinawo wale melanin. Umzekelo bathi umuntu omnyama xa iselangeni makafake i-sunscreen, yet imelanin iye ikwazi into kokubana ikhule ngokwanamandla amakhulu kumuntu omnyama ngokudibana nelanga. Bazothi abantu abamhlophe xa udibana nelanga nxiba ii-sunglasses. Ucimba zizawungena njani eza rays zelanga kuzokhula le melanin lapha kuwe uyibhlokhayo, ublokhela langa.
Hayi inkinga ngempela Sosha. Yiwo wena Phela babuye ke wena ke mnganami ukutya ke ngoku basithengisela kona ngoku ukubulala ezi elements sinazo apha ngaphakathi kuzo singabantu abamnyama. umuthi akusasikho ukudla lokho esikudlayo Yo, sekuwumuthi hayi mntakwethu. ama-GMO amaphilisi labantu laba basihlukanisa ngayo yonke indlela nelanga phela imvelo ilanga bafowethu abasafuni ukudla kwethu kukhuliswe yilanga abafuni nathi siphile elangeni abafuni nje yonke into siyenze sibe free. Kaloku Yeah. wena Even King, naney'nkukhu, lento laba nditshoyo abadla uba inyama nje, even babulala naney'nkukhu. imvelo, siyimvelo thina, we are not created. Babulala imvelo. Babulala ukuvelo kwethu ukuba nguwe, ukuba yindalo. Yiyo lento ngoba konke okutya abakucreatayo bakucreate into yokubana makufe imvelo le isithi singabantu abantsundu. Hey qaphela. Babulala imvelo. Jonga ngomntakwethu. If ngoku ufuna into yokutya, the only thing abantwana bangoku when they grow bazokhula beyazi ba if ndifuna amazambane kufuneka ndiphume ndiye kwaShoprite. If ndifuna ispinach kufuneka ndiphume ndiye kwaShoprite. This is a serious thing, my brothers. Funeka ngoku mna umntana uzawukhula eyazi uba mna ndifuna iapile, ndiyazi mna iapile ithengwa phaa kwaCheckers. Ebuhlungu le nto bafethu, yazi. Iseapile ke ngoku leyana ayiseyiyo tu wena mntakwethu. GMO. Ibuyele kulaa nto ubuyithetha ke mntakwethu into yokubana I-GMO. mna ngendlela endibone ngayo ndadicayida ngayo wena mntakwethu ngoba asinayo enye indlela yokubana singabuyela endalweni kuthi kunokubana siphinde sinxulumane nendalo. Wena ke we-practical example ngoba ubuyela endalweni uyatyala, uyayazi uba ndiyagula nantsi into ezawundiphilisa, uba ndifuna ukutya nantsi into endizawuyikha ndiyitye. There's no other solution, ayikho enye ubana masibuyele kwindalo futhi sizikhumbuze. Kuzoba nzima ke ngoba abelungu they are continuing with esi scam sabo sokucreata omnye umlungu emntwini omnyama ukubulala imvelo. Anyeke bayeke abelungu mafowethu. Abazuyeka Abelungu mntakwethu. abelungu abasoze bayeke into abayiqala. That's why thina nathi kumele simele imvelo yethu ukuthi thina angeke sidlale bona. Iphela nje kanjalo. Nabo futhi bazoyibonela mase sesi-serious ngoba action speaks louder than words. Yabo bona bayasizwa siyakhuluma yabo njengamanje. Ukukhuluma bethu akufani nokuthatha action. Yabo masiyakhuluma sibatshela ukuthi bayabheda kodwa iy'ngane zethu zizoba yiseyikolweni ngoJanuwari. Hayi bona basibona ngazathi hayi kusadlalwa laba bayakhuluma laba ukuthi banenkinga nathi kodwa basinika iy'ngane. Sibanika into ebaleke ukudlula yonke into. I-next generation seninika abelungu i-next generation ukuthi isezandleni zabo. Nizonika abelungu imvelo yethu, nizonika abelungu amandla enu, amandla okhokho bethu, iy'ngane zenu, ukuthi kube yibo abayiprogramayo ukuthi Jonga-ke mntakwethu, jonga into eyona nto abayenzayo ngoku, please ii-sisters ezimameleyo, stop it, especially black sisters, mabayeke ukuthengisa amaqanda wabo ngenxa yepoverty. Because uyayazi uba kwenziwa ntoni wena ngomntakwethu, kunee-cells ezikhona in the womb of a black man that abazithathayo phaya so that banga-age, anti-aging cells, ikhona i-stem cells ezikhona kwii-wombs ze-black womans phaya. And especially abantwana abamnyama, kids zabantwana abamnyama, kwezi zibhedlele abantwana abamnyama basiwa kuzo, kukhona ii-cells ezikwii-wombs zabantwana abamnyama ezizi-anti-aging agents kubantu abamhlophe. Amantombazana ngoku akhuthazwa into kufana nale nto ye-blood donations, zimane zikhuthazwa abantu abamnyama uba they must go and donate their blood. People mustn't do that thing. Liyaphi elaa gazi lomntu omnyama balithathayo? Zinto ezenziwa apha eSouth Africa on these malls, ubone khona blood nto donations kwezi malls ngumntu obonayo. Bawasaphi la magazi wabantu abamnyama because white people they are sick, bayayazi loo nto, bayagula. Bafowethu yabo angifuni lokho isikhuluma kakhulu ngabelungu. Abelungu
yabo ngishele example ayikho enye abelungu abanayo iron asibenzanga lutho abelungu bafana njengomzala bakho abazofike bakuzondela ukuthi abazali bakho bashada noma abazali bakho bahlangene bona bashiwa abazali babo mase bezoba nenkinga nawe belokhu bekujelasela belokhu bethi hayi wena ungcono ngoba abazali bakho nyenye abelungu bakuzondela into engekho ayihlangani nawe ayihlangani nokwenza wakho ihlangane nempilo owayidalelwa yona bona bakuthandele leyo mpilo Afethu yokuthi uba into umuntu omnyama qinisile. Sanibonani. yinkinga esinayo nabantu laba angabelungu asikaze sibenze lutho same reason why ne-solution ihlangane nokuthi singabenzi lutho ukuhlukana nabo yabo njengokuthi umuntu uma ekufuna mose usamfuni bazokukhala minyembezi abelungu masingahlukana nabo thina sihlukanise nabo sithi hayi bafethu yenzani into zenu thina senza lokhu hayi fundani mfethu ezikolweni zenu thina izingane zethu siyifundisa lokhu cause akusiyo i-physical war there's no need ukuthi size sikhiphe ibhamu sishane nabantu ngokuthi asifuni nezinto zethu thina sidinga ukucacisa ukuthi thina senzani thina ezisizwe hayi vele basifica senza izinto zethu thina sibuyeleni senzeni izinto zethu ngendlela yethu sikholeleni kwinkolo yethu nokwenza kwethu because ekugcineni ayikho into esizoyizuza esebenzela thina esizoyizuza kubona ngaphandle kokubabambela ama-position ube yi-manager ube yi-supervisor ubabambela i-position until bakureplace ngomunye ngokuhamba kweminyaka Yani Mulweni ekhaya. greetings emasesheni kade ngibingelela ngizwakalini. Kunjani? Sawubona. Ngiyazwakala. Yabona Okay, lethethayo ngiyabonga. host. Awe ngicela Eh, ngicela uninikeze ithuba mnewethu ngikhulume. Okay. Khona ulwazi engiza nalo la angazi noma iningi labantu liyalazi yini alemvelo lokuthi izithelo nama-vegetables lawa esiwadlayo kumele siqinisekise ukuthi uma udla i-aphula izinhlamvu uyazidlafuna uzigwinye ngoba ziyasiza ziyalapha ngaphakathi. Konke okudlayo uma udla izithelo hlafuna izinhlamvu ungayilahli. Uma udla obhatata yidla amakhasi akhona ungawahlubi. Uma udla amadumbe yidla amakhasi amadumbe. Uma ufisa ukwazi ukuthi ama-benefits okudla lama-seeds maphi ukulisha ucheck-e bese uyoqala kwenza. Uyabona phela abalumbi basilutha emqondweni wethu ngobathi asingawadli izinhlamvu asingawadli amakhasi ama-skin cover mayobhatata ngoba ba-introduce amaphilisi. Lawa maphilisi angalaphi kodwa adambisa. Ama-medical mafia iwona abhenefitha ngathi ukuthi silahle imvelo kanti imvelo iyona esiphilisayo. Okunye-ke futhi ebengifisa ukuqinisekisa ngakho bengicela ukubuza ukuthi uma uyonikela olwandle kubaluleke kangakanani ukunikela ngezithelo olwandle instead of ukunikela ngemali emhlophe. Ngicela ukuchazeleka lapha makukhona nolwazi. hayi mina ngathi kuyafana sosha umnikelo wena emoyeni wakho njengoba elifini into esebenzela wena
mhlawumbe angeke isebenzele mina. Into ethandwa uwena njengoba masingathiwa sijimeni sonke la kwipanel. Akusiwo wonke umuntu ozofika jime into eyodwa. Khona uzofuna ukushaya iarmu, ayishayile insimbi, omunye ashaya ama push up, omunye agijima ayishayile imarathon. Angithi ukujima ukuthi ujima ndlela yiphi yona. Wena jima uhambiselane nomoya wakho. Cause ekugcineni njengase groundini sonke sidlala different positions. Khona osepalini, khona ama substitutes abahlezi ngaphandle, khona okugudla ngolayini, khona osesiswini. Wena mawukuthi ukufaka icoin elwandle izokhuluma nawe. Angithi vele necoin li-material of this planet. So yonke into enama properties of le planet le, silver, gold, copper noma yini, moyithinta iyakuzwa ngoba nawe unawo vele lama It's a connection. elements. Angithi wonke ama elements unawo emzimbeni. So wena mawule element i-element ekhuluma nawe, wena ikhulumise ikukhulumele. Okukhulumela wena angeke kukhulumele mina emhlabeni. Singakwenza singazenza into ezifanayo kodwa angeke ifane ncama Listen to shi. your self-conscious mind. olunye ulwazi bengifisa ukuleda ukulepha abantu lokusebenzisa ikhopha induketus lensimbi leyo ifaka la engaleni njengesiphandla. It's for vibration. Iyelapha kakhulu, iyavikela ixosha imimoya. Umuntu mekuthumela imimoya ufake induketus ayisondele emoya emibi, ixosha emoya emibi. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe nayo leyo nto leyo. Ngizwa-ke mina Sosha. Yangibona mina njani. Ngifake umsomi werabha intambo ezimbili ka left. Nangapha ka right ngifakile umsomi werabha emibili nentambo yami eminyama. Mina yiwo lama elements akhuluma nami, hayi leyo ishoyo. Angiphikise nje ngiyayazi. Yayizwa leyo. So njengoba nawo kuma elements of the planet, mina lezi intambo nalama rubber yiwo lawa mina for ifunction yami angisebenzelayo. Yayizwa leyo nto. 100%. Thina kumele senze ngazathi khona indlela engcono. Thina kumele sazi ukuthi kunezindlela eziningi. And sibe yimbumbe ngakuloko ukuthi umuntu ungathi yikho ngisho ukuthi umuntu nomuntu akabe nealtar yakhe, umuntu nomuntu akabe netshe lakhe, umuntu nomuntu akabe nenduku yakhe, umuntu nomuntu akenza into yakhe ekhuluma Ngoba naye ama-elements ngoba consider, ekugcineni imessage esiyikhulumayo ayiyi endaweni eyodwa. Thokozisa. Exactly. Yayibo, siyimbumbe ngaleyo ndlela ukuthi sonke sikhuluma nemvelo ngendlela yethu. That's all. Ngoba abantu bahlukile ngempela mfethu. There's a water element, there's a fire, there's air, there's a ground element, umhlabathi. So there's different elements kulo mhlaba esiphila kuwo. So wena mhlawumbe ufola kuleyo element, mhlawumbe umhlabathi, whatever your ground or you amanzi, it's good for you. Mhlawumbe na ufanele uphile ngamanzi ukwazi, mhlawumbe uyathandazela, abanye bayawathandazela yabo. It depends. Umunye ekhulume nomlilo because you are fire elements. Omunye kwazi ukukhuluma nomoya, omunye kwazi ukukhuluma imvelo. Yabo, so we have different elements. Awuzazi wena fanele you have to know yourself. Listen to your self-conscious mind. Into ezokutshela kahle kahle mfethu ilento engaphakathi kuwena, lento akade yisho mfethu umthokozisi. So we have to listen to that, otherwise uzoba grand empilweni. Qinisile. Right. Ngitshela Ngoba ukungena kancane umuntu lapha namazwi bafethu. emqondweni wakhe akutshelayo, but sometimes udile uzaxa mhlawumbe ngiyayicabangela nje uyazi, but that's your own self-conscious mind ekutshelayo, but wena uzoyiziba, but mhlawumbe leyo nto izokwazi ukuvimbela imimoya emibi, ikwazi ukuthi ukuyise endaweni e-right, ikuprotect, ikuguide i-spirit sakho, umzimba wakho, ngoba you have flesh. Ngithola. So kuhlukile. So you have to know yourself. Study yourself and know yourself. Mfana kithi. Sisonke nami okay, qhubeka zalo, sorry. Ungena kancane bafethu. For sure. Okay. Mina, according to me, an awakening starts with the name. We cannot call ourselves Africans.
We are not African. Africa is a Greek name. So if It's we a have to wake Kabilo. up spiritually, the name Africa Kabilo. must go away. Nah, Kabilo.